Yede Ghana Today Ebrem Wefi Sabre Yakopem say no watching Ebebo Yede Sompa Rhapsody, the best morning program in the city. Yede Ebeto so Sabre die Ghana nsemo edi him na edi adencheche no ene yeba bebo so no na mo hunu ne ekoso na ma ete se de na mo se ebeto abada ban chese wonte kra se bibi se ne anya chief justice oban na we wonim se yatunu dada kra de be ma aba wonim de ekoso kra den so se wutie Sompa 106.5 FM akra ya bebo Ghana nsem ni nyina so na bibia edimo time heba meshafo da worumanti ena ye de Ghana Today dwumadie no eba haja special local food ebo ye chidom kasa natural mineral water nso eka ho 25 clinic nso eka ho ena eno achi nso Sompa ye client service line no se wopese woni ye adwuma eno an se wo be frɛ 053 1886216 eye miss caller ye ba Jerry be frɛ back eye 053 1886216 enti Sompa ye client service line eno no obia wo pese woni ye dijuma obia wo pese woni ye konakra na obia wo pese wo be advert wa ha obia wo pese wo ye mpensembe afa ne ya hye ye adwuma ase Sompa akra no afei ena ya hye ye adwuma ase eti ya hye ye adwuma ase ye bie ya pono ede ato ho eti wo ba wo benya consistency enye tetidie ni bia ye wo be se ekọ na aba na ne watwam sa season na twam se die etuamu se ye agina mu se ye ntimu ana maye already say na asa ekọ na aba no sa ekọ na aba no na ye frɛ DJ Cheche yetu no DJ Cheche yetu na de so DJ yekọ na aba no so yetu na de so say die ogina DJ a wotina so no ye DJ consistency ono na sese wotuamu pa gise bi ade no eye technical pa na odin onyame waye ade watutu de enye ne de papa na si ho eti bomodin a se wodi wafidie ne beto Sompa 106.5 FM akra na de etoso biem no nso sa hye no nso se woni ye konakra na no pese obe ye advert pese obe preach wa ha hu hia se obe ba dome Watermelon Street ekwan no wa kakra ma wo ebi kra wo fi East Legon na eba eti wonya fa 053 no 1886216 053 1886216 na with them Sabre die Adwoa Asare wa Hasan so na Apam Dadaa Adwoa enso ha bejafo memmakwa aba wo ye Yesu mo mame na bibia boko de natural brown skin girl. What is it, brown skin girl? I wanted that. The brown skin girl. What is that? And you say, Lady in Red. And that's happening here, teenagers, no. And you play romantic songs, no. It's dancing with me. And to take your cousin, you need your breath. Oh, and that's how you mean. That's not be training in our palm. Number training in a. That's a city. I Esther Smith. When I made the near maybe tired, no one and as Abra a bibia or nemre, who say enyum ye powerful. Obi be inspire obi man extrajum. Obi why depressed no. And na inspire no we musician we songwriter but Sabre no arehodi bia to no so and no the tro uti arehodi to so because the spirit behind the song no was depression obi o na ofili for sex when ya desire for sex it is Sabre na band team san we songwriter and then a spirit inspired and no tro into so tia wo come better sex sanete obi wa Sabre na tampe no wash it is Sabre no open tampe di bia no it open tampe di bia hye no no and a spirit inspired and music is spiritual tampe do mura no go into bowra no wo so utie bowra wo it anytime bia ye be boss anwom ni bia no spirit na inspire song no e bowra wo it na so utie nwom a obi na nia so de nyame aye Nania so one gratitude. Yes. I want to give God thanks. Everybody, one moment so and we a songwriter no the tronium. The moment I will bet to no boss, I want to na aye ye bia so. It also was so we nyame aye at that time. Ebrem no be tunyu merade e bia na kwan bia sia brabo erade e bia kwan ma me because Sabre ne bia na abrabo bona pe we ye bibia na enye ye enti wo sorry ye na or ye songwriter enti wo try erade bia kwan ma me wo so to at your time na enye ma mu ye hi aba no wo se sanwum na ba be si utim because music is spiritual it we don't just ye ntie nwum keke obi Sabre no bia ye ne bone wo pe ne di na wu wo be so boni tuoku and inspire lyrics no try
Etuwe we gangster. I will kill you. Basa. I will murder you. Okay. I will church so the moment I will be a song no. Obi awa your bonena no hwadwe bone about him. Enti don't just listen to music. Tie dwumu a ebema wajini mwosisi ye enya no mebebro adwubu ebro depression. Okay. Ozo bi okwa na wajini ni success so utie sa adwum no na odo so ba bi beso mu oba bi beso mu enti sa adwumu a utie na pese wo be nyame at that time a utie nwum na eye wo se bompae eto bi kwa na wani na so utie nwum na obi bo le kore besi won asa so pray in tongues. Oh, because there is a spirit that is behind the inspiration of a song. Eti mentie nwum keke eya make sure say spirit ben na spirit ko na sa no na or kasa chi nipa no because your friend the whisperings of spirits the ote no and what train anytime bia wonso betie no it is transported now what translate it unti eya mentie dwum bia keke it is mentie station bia keke no eya tie sompa and nye mentie station bia keke utie sompa omo mutie nyina omo honhom ye omo tie nyina omo honhom na ye it ye transport to the spirit to you. Yes, second service host, Dr. Prophet Odru. Obani mi bedin komo. Said there is something about Sompa I like. Was it looks say omo mutie no. Omo pa disua bobra. Was it's like people who want to change because obitimi frɛ prof bompa e mi mami pese mi be nyame. Eno ye sika ho asem obi say ye adwuma aye sika ke ekwan be de be fa so asem or it looks like people who want to learn ene tie sompa enti for the learned ear obi a wo pe bibia tie obi a obi opese obobra ne sini ye ne tie sompa se wo pensem hu na sompa nyema sompa akra nyema so what say but wo pese wo bobra pese wo nya nyansa o ne ntiase a wo be pese sompa akra enti oye no say it's like me beautiful lines na audience no mo frɛ no utimi say ye dey omo ye different it's like people who are ready to learn they want to do something for themselves as omo pe transformation eti de ni omo pa de pa eti de ni monyam nyina manyame say wono na wo hye nyuma pa ase no wo de be kwa wiye eti tie Sompa 106.5 FM akra bra Facebook page ni sisi a Sompa akra never better so utimi say any ordinary radio station a radio on assignment okay eti Apam Dadaa papers ben dey we mimi what the Ghanaian Times wa ha enam sanso daily graphic nso e wa ha Adwoa ne Apam so wo he ene wo Ghanaian yemi so the Ghanaian publisher no pay and the new weekend crusading garden so guardian and your breast some the chronicle so edem anim ha na start daily guide and pay one so a buy and a daily post and so a buy. Okay, all right. You any Adwoa so me enkwe. Okay. Ebusua me the daily guide obokrata no e na esha se e de amamo. Na okokrata fa etoso miensa odi amindi kan kura embo headlines na e wo hanom ansa na arrives in Benin for election observation. AGOSP clash over power to prosecute mass dead fish wash ashore at Tema and also anope nwasem wa NPP revises internal election guidelines. 2 killed, vehicle bent in Bosomtwi violence and also e wa hanom say na katafa etoso miensa e ho en wom di nchimu kakra ba se si a aban lawyer panyin atena ye attorney general's department and office of the special prosecutor e ye kwadubo for sonko atena se na akwakodane emra mu twemamantwe obi apretumi se hwan en na emra ma no kwan se timi ebokwadu na wo mu kire mu se attorney general atan no wo matro enkrata de akodan supreme court no se wo nhwe wo mu nka bi man se wo monte ase se emrase bedwem wo betena ase ahye mrase eye office of the special prosecutor no wo mu mandate ni se wo no na esese wo handle prosecutions se kwadubo no se a na special prosecutor atanaye ebeye kwadubo adwuma eni attorney general atanaye ho no na adwuma ne de we he enti ho asam so wo hanoma ye de ni di case na chipa Dr. Justice Swemsai wono ne file enkrata no eye deputy attorney general ye hu nkomo no akwakoye bebre wa ha ne yesi wa hu saa eyi adwuma mprenu no ebia ho asem na abai ye wo attorney general atanaye ye sign wo office of the special prosecutor se sia ye beyi ba ko fi ho ama ba ko ye adwuma na se sign na emra no de ho nsem be kwa akoto emre ene enkrabea ene be kire NPP amneku ni se nansem muntem a wo mu bi registrations se wo mu internal elections wo apese odom amanyoku no ne ne nhihya ahodo bi a wo ho edema wo mu pese wo mu didibre ahodo e wo amanyoku no mu no wo mu
ehu se ohaw kakra aba ho enti ene no a wo mo friends emchofo enhie mu anase we krapo de na ye neck for meeting ena wo mo kotoatoa adwene hwe se esese nime bi wo hono ma wo mo dandan ni se de be ya sa ohaw na wo mu nyaaye no wo mbetimi ayi ede afiri ho nsem so anopai daily guide afabi ede aba omampani dada na Dadaa Akufo Adoo ye kasei wakopi mu ewo kutonu Benin Mino emu ya wo kwakodi enimu se wono na ECOWAS for election observation mission wo mayi ni se wona no na wo mu nkohwe nyame ya adom akosi ada ye ni mi Beninfo wo mu kwakoye nhyehyɛ no wo makwakoto aba enti esese empenifo kɔhwe na asomdwe eyiniti enti omampani Akufo Adoo wakoduru ho woni empenifo hoduo bi nso a aka ene wo mu atwa emfonyini a eda ha ni eho asem so anope kratai ede aba awehosam enu ayete ye ene se emrantie mienu ya bro wo makum wo mo ena ehyan ahoduo bi nso yetwa gya tum ni nyina no eye communal clash bi a esiye ewo asisiriwa eno no ewo bosomtwe mansinu emu wasante mantemu na wo mu echire mu ese tensions akwakọ to empotem hono no enyasam keto aye kasai bambofo akwakopie ho se de beya wo betimi ahwese asomdwie ebeya adwuma assembly member ya owo esisiriwa hono mu owura prince boatin en wodi kire mu se we no eye mentimi ho ase bi a ehyase ewo emrantie mienu entemu a wo mu nyina efri rival communities bi a na ewo hono mu eno ne kofa asa mentimi ho ase ba ye etu hwemfo ni eda ha ye enyanika kiti sei eho asem so ewa ha na emrantie enum enso ya kire wo mo ewo Asankregwa district police for ena etusa anamo no se wo mo akobo China adehie bi kro no age 200,000 Ghana cedis e de afiri wo mo ho ena mobile phones ahodo nso beye miensa enkrofo yi ensa somu na wo mo si we no e spare part shop bi a China ni bi ena eye ne dia wa Asankregwa ho na sa hoodlums yi na wo mo ye ensia ya wo mo din no wo mo amfa amma ewa ha okay wo mo din ni wa hanum say Isaku Ibrahim 42 Fatau Ali 25 Yaya Mumuni 26 Emmanuel Entry 22 ena ai eni yesi faith person ne kura de wo no edio enti wo mo fonyini na eda he ya wo makodi aprosifo akachi wo mo boa ama enhwehwemu atimi akọ enkan ewo saa kwan no eso ni aka no de meja de ama apam na watu aso edi afri honum na bibia atimi akọ nkan ti anopai daily guide the obonkrata na Yera Mustafa Hamid nso se wonya national vice chairman di brena wobedi enti eno nso wama Ghana fo nyina hunu ne tirimupo ene adwene awowo ede ma NPP amyoko no ne nhyehyeye eho asem daily guide anopai ede aba mo ene adwa mekeka abom na afi waba na ma de bi aso ye nso na yakwa akofa ya frefo na anopai de no ma memfa new weekend crusading guard ye ko weekend say emfanto ana wose trafigura lo no ho asema wo mo ka wo bogoso pristia mine ene ehonsam 65 million US dollars no wodi ewra ama kofi bo amfoni aba beto akire kratafa to so miensa enkono ne du no ensam no wabie ne baya ede ato ho a unyanya bia no pai obenya bi na efe wakenkan eno achi wasande abeto asa Ghana ga CEO wayeshe papa eje egu ni chemunya asam keto ene nyina ye procurement breaches bi eno nso anopai wode ensem na babeto the new weekend crusading guide mo a eno nso ye boso na fe yede amawo ora George Mirikuduka ya wo mo afre ne to the bar enye bia ba o emranimfo ba no esquire mo ba no ho asem ne ye kan ye no anopai krata na influence ye wetwa ba na ye boso na ma memfa the Ghanaian publisher they were publishing emfamra what is bogoso Pristia mines heat gold fields for the ene moho enkomo ebisi 2.8 billion deal nom na hwade eno wadi CEO Richard Hortum wadi ne mfoni aba beto akire enchire mu ni nyina wokratafa etoso miensa wosoroma wono hyehyɛ a wadi agu apono so ya
wɔn internal elections no wɔn de ba bɛyɔ ɛno ɛna Justin Kudi Afrempɔn kyerɛkyerɛfoɔ ne mfuni de akyiri nsɛm no wɔkratafa ɛno nso tɔ so mmiɛnsa OSP asɛm no adwo adi kan abɔ so sɛdeɛ Attorney General Office wɔn ahyɛ aseɛ ɛne ne twetwe no ɛno nso ɛda ha bi ya ɛno nso anɔpa yi yɛbie mu ɛde ama yɛtiefoɔ na Chronicle de bɔkrata ɛde aba bɛtoɔ sɛ Ghana mampani ahyia cabinet ne nyinaa ɛyɛ patrol ne boɔ no sɛdeɛ AC hurihuri kɔ wiase nyinaa dwaman so na kwan a yɛn nso yɛbɛfa so a ebetimi atwa yɛn ntoma no sɛdeɛ wobɛsɛ atade no sɛdeɛ esi yɛpɛ sɛ pam no ɛwɔ yɛn ntoma mu ɛno ɛna the Chronicle de bɔkrata atwa de aba afei wɔde Evans Populampo wɔde ne mfoni abɛtoa abamu ano a wɔn mo kye no wɔ ahyɛaman mpɔtɛ mu hɔ yɛ ne nyinaa na ɛyɛ abɔnefo sɛ wakyekyere ne tiri ne n'anim nyinaa na aka n'ani ɛma ne n'ɛtetɛ etem adan a wɔyɛ terrorist ne no ɛna wɔde ɛne na wiase nyinaa pa no so ɛde tototototo hɔ no wɔn mu a ɛhwehwɛ wiase nyinaa pa so polisi sadom no team a wɔn mateɛ no yɛasɔ ne pɛn akyi na ɛno ɛna no pɛ yi krataa na atwa ɛde aba afei wasan de aba bɛto abio sɛ polisi sadom no sremantifi atɔ afa hɔ wɔn mo asɔ traffickers ne pɛn akyi na ɛno odeɛ tie ɛna wɔ ha yi si yiri wa wɔn mo kɔ hɔ wɔn mo ayɛ adwuma papa nyɛ asɛm ketewa pia bi mo afei hamile ɛhɔ nso saa wɔn mo kɔ hɔ ɛkɔ funsi ɛhɔ nso wɔn mo ahyekye bi mo lɔra yɛ no yɛ ɛrɔmɔ ɛhɔ nyinaa nso wɔn mo ɛkyekye bi mo a mekasa yi wɔn mo wɔ kukuma a wɔn mo boa ama nhwɛmu mapa ɛtumi ayɛ adwuma na ɛno ɛna wɔn mo kyɛ sɛ wɔhwɛ Steven Lomote Solomon Ken ɛne Irarius to wɔ paale wɔn mo nyinaa ɛka ho bi enti ɛnam saa so ama DCOP Francis Yiribare ɛne ne dɔm no nso ɛde ato so ɛkyɛ sɛ na kwasɛm ni wɔn mo ayɛ deɛ wɔn betumi asɔ mpɛnkyi ne nso wɔn mo aka akyire nyinaa no wɔn mo egu so yɛ nhwehwɛmu sɛ wɔn nsa ebetumi asɔ saafoɔ no nso ɛpɛnkyi yɛ anɔpa yi yɛbɔ so ɛde ama yɛtiefoɔ na the Chronicle de bɔkrataa no wɔde twerɛsɛm bi ato ha sɛ yɛn kenkan mebusɛm etire yɛdu nwɔtwe ne yi mu nsia no wɔsɛ the lips of the fool bring them strife and their mouth invite a beating okwase anoma entokwa banana fono frefra sotoro enti anopai pause and replay the lips pause rewind and replay the lips of the fools brings them strife and their mouth invite a beating Omano je bro. Ai. Ozo kwase ano emantokwa banana fono frefra sotoro. Ano point Chronicle there. Tell me the Proverbs say like Proverbs 86. Proverbs 18:6. Me has many chi no ha. Chi no very interesting. Pass read the English in me. The lips of the fools bring them strife and their mouths invite a beating. Aha. Okwase ano mantokwa ba. Fono frefre asotro. Yeah, ya ne say Bible no bie no say. Enna dai. What dey about? Pacho kan eno ara waka. Okwase ano mantokwa ba na fono frefre asotro. I was say okwase ano mantokwa ba. Na fono frefre asotro. Ai. Enti obeso achire mfoni abeto achire de wachire n'anim a wona photo TikTok say oya terrorist say ya so ne a fool's lips enter into contention and his mouth calls for blows. His mouth calls for blows. Enti na che say Bible na nkasa na wo hu. Enti Bible ne peso achire say so o ma wafono frɛ sotoro ne obi bom ma wa na che sɛ oyɛ okwase ya san wo pa kyerɛ so wano frɛ kwa wano frɛ to kwa na wo gi asumbo wia wano frɛ to kwa na wo gi asumbo wia wani so say na to any identity a fool's lips enter into contention and na want to sabio man to kwaba
na funu frefre na funu frefre enti heye no wafuna nkofre so tro bia enti na Prophet Dr. Kofi Oduro oba second service oka want to say bi o say enya me na me kan sasa na Bible make Bible who here a fool's lips enter into contention and his mouth calls for blues okwasia ano mantokwaba okwasia no mantokwaba na nafunu frefre asotro wanfa sa bia nkan wakana na mo so se abrewa be di twade a omo de afiri an ntoma abrewa be di twade afiri na no Bible bibia wo mu de nyansa ponti we na mo say eh wo bebia wa no akasa no why careful nye de ntokwa beba na mo kwakwaje asotro etra bia wa no dende obabu a na no de kan fu na ju say because ni kwasa oba be matene ne nsa but missing na mo abome so abome eh ave say menya me pesa missing mo abome missing na mo abome no asona na tade no ai no kola ni mu asom wo mi ansa no akobom be me si jaw be mama tene mensa me pesa metene mensa me se me pesa mo no what you incredible me o pesa obedu obeji jiwa mo even though enti ne see to me man for say wo gidi say wo yire ba gigi e pie bonifo jeje wa mpene bonifo jeje wa mpene because obendi o mehu bi pen awot me se na mo abome ne anya asem be me se bi me mo abome am wanya asem afi aboa se ave enti wa bom yampa so etu ye be mo na wo sa wo yire tesa wo enya ba ne mu a da bi am kasa ni demons ne ba na wa sheda kasa ya kasa unim se okasa tia wa wo sha wo ho so that wo sha wo so se die ya wontimi ya pia bonten okay wodi di wachi kura wodi eso wodi di wachi obebre wo bi okura be ma na pie no wodi di nachi eti na Bible say eye se wo betena edan soro ma nsuwa ato abowo se se wo be ware wo ban tokwapefo wo ware wo ban tokwapefo wo betimi pie be ma na ipsi wo pie wo be so wo betena no wodi di nachi obi di ni kureti ama ne fro taxi en wo tena taxi ni mu bi no de atoa ofrot odi ntokwa na toa no trotro kan she ebia jini nye okwa ni demons ne ba na hu fi ne ba ne ntokwa pa odi bedi wachi abadwom emre bi office bi on beti de adan ya obi oye adwuma ho ne yire na amegina bonten wo se ni beguo ni maso wo adwuma efo ni beguo ni maso wo manager anim okre awo ye dede afadwuma efo nya bia de ya aseme se yire na aba ha no wo yire ni we ya oba ntokopefo wo ba wo mu no ho wo ba kurasini wo diamia wo mu no ho ba office oba wo adwuma kratini na yire ba begina abonten office compound na wo ye dede but then tuma boni mu afifia ba nya o ware wo banto kopefo a obebre ni penyina ejina amanfo pa etu se adwuma efo nyina pia ba behwe ni nyina ya ba ade asem a afebo se nipa na ni awu oba wontimi nkata ndi kunu deja so wontimi nkata ndi kunu nakedness so di pia bonten ton no banto kopefo timi so oyi o konse se wa momme a minyao mese pome ba momme a mese na me man kwa adwuma gisa wo pome na wo kasa se wo so wo begigi wa mo atene wonsa mese odwane je okra nko odwane dwane je okra no obanto kopefo di Bible say that be osebo na mo because wo ko bonus say domestic violence e be che wato it was here yes I betna dan soro na nsu ata bruwo than a contentious woman oh ye be man wa ware bi adue ye kose kafra mfa kakra na net ye fomrem. Okay, Daily Graphic. Government gives fuel price relief. Measures include public transport fare and tax cuts. 80 meeting na ye kan ho asem no eno so ena no pay ewa Heath Goldfields seals 2.3 billion deal at Bogoso Prestia Mines and no ye kan ho asem ewa hanum say eno fisheries ministry no wo mo ekọ
talk akra inspection and monitoring said ye be ebe kanona wo ko hu companies ahodo mienu ya wo nye ensumunam ene enime bi etete saa na wo ko said ye na hotel na enye kura enti ya fine wo 240,000 Ghana cedis ya baby wo ko enso de bi wo ho no ana ahonidie no eyade se ekoye enti wo ko hu wo ewo kwa papa so no ye obo wo mabaso wo nso ye hu wo na adwuma na wo ye ne ho nte no eno nso ye twa sika ema wo mu etua ye ehu asem Daily Graphic and Opadia. But the Ghanaian Times, transport operators reject Toyota Voxy ban, call for stakeholder engagement. Womu chiremu say na ehyen ya yesi ye bani womu use wo omemu for commercial purposes. Anye bia eye car no nenye. Enkomo ya yedi Toyota Voxy ehyen no na enye. Anasa womu tietie air control steering wheels no na womo enye adwumani ye womo ntwika ni ye biko akonhia beba ye hyenkani enti womo kiremu se saade no national road safety for epese womo de ba no womo gitumu na enye wo kina so eka ho biko car yi mo se ye family car na family car de enya akonhia se nipa mo se ye family car ebi obiri na busua so ya no pa womo se ye ko program bi wo baabi na sa womo te car ni mo ekwa anyebia because say a family can't entimi nya kwanhia na because abusuan bi wo so doso say fan say kai ya family pension pe 7 enti nipa 7 no passengers wo mu ye nipa family members wo mu ye nipa I think say commercial purposes and who kona uba who kona usa abusuan so de usa abusuan so de usa adwoa gisi ye kwa asore na ye kwa adwuma enti na ho no commercial de a ubesi ya no afa ubesi ya no maybe the car doesn't have that capacity now tekafa no eno na de we nyina nam oye adwuma se obetumi ateka neka na abe ne dia nti open ntem akwa aba ena ya de eni e ba mi sa de eni se nye Toyota Voxy ngwa na se se yetu ye ni so akwa ye ni akwa mpasa ena driver for ni bi nso American tenten because I see you a speed kakra it will be a wuko bia no betimi akwa abantem it's people nkofo person omefa because if we afen wo begina St John's high Kumasi Kofodi eti ya na omasama enya mada omama na chedodo enti mana chedodo besi na nkasi awie ehu asem so e wa ha enti omumra mu mawie kura omaba denti no sankomo we die eya monsan family entertainment no nso Sompa delight interesting topic pa you etiefo ye mamu nyina kwa baba Sompa 106.5 FM akra na ebrea so say ma etiefo ebem hello ejani moni ana onwa mo adwuma ye menu aba magina so ma me why okay Martin me ba cho wo de kasa wo de manya wo ye nko okay me no afa me wa ho ejani mo mafa wo dem mo un adwuma ne ye eya ti obrim bo ma me mateme ka kire no ani mo mami ti o 1 minute 30 seconds na shasi 1 minute ona me nko me ja career me ntia enka me na kra chama ti kan kambo edu and it is lord also go for you for Canada and he just appear for national room of Canada you on beso ke kambo bomu ya to e bi anche mu beba o that kuta yi amokai ani atoni general de ya ase ya kote de ya anche mu beba because e bi e beso atoni general adwuma obeye e na beso prosecutor so na adwuma obeye enti mi nye pesa ada enti ya na do mo abu ya ana cash na mo kan wa semre de fact e woti e bandi because as from family cash le ti be no ana so kan fa passing as ti le ti be no ta do me ka jo se ambulance adane so wa we won omo di ambulance na dane trotro na me ka kire o me na da o fam de normal be man what you say ambulance de trotro ki e ja ne sa in fact one way ya e bedru ba bi no be kura wa ko fa gbogbo ya nu abo so de aye trotro no de nam e de wo se ya ne kan wa se ni da kan de e mo bandi because e ye tete ka se na wani fa ni fa ana me boa Matias ye na tete ka so e gutuki mama medas ye jani mo se wo de aba hello Hello, Anja Akosua. Original.
And I was the original farm doing Mechiamopa. Yeah, Joe Super. Mechia, a farm any in Yaba Joasale, and Oblin Pong, Yamitra Munina, never then come on Sompa de a man can yet. Yeah, that's it. I say in Alabama or Casa, or not on Penica, you know with you, and you're staging Kutua. Yeah, that's and I was a major of Amanqua, and a brand was the Amuku took it in Yao say, Barroso Quasia. I'm not another of no reference. That's reference, Papa. I prefer Asotro. Negana, the area 7, you're so Tony Yamoy. I told you about Bo Ama, MPP, and you bet 2 more Google show. And I was a dental mechanism. Now, say, and I was another news, Madame Mero, who said, Sabiafa, so you are hospital now, who could Chabayano. Now, some pages and command mass and can you make in Tapawapa. And then I know have not done saying about just a echo will be by ya. Sabi, we will bring as the dear so whom I am a book, so I was in Yanis house. And I was always just animal with some Pamudia bats and sent someone on the air. Not a check gun of what say, MPP near this young power almost to throw, near Bumbo baby. Never you are my team, no matter many years. The said that was yet. Yen to me could be also to black and Kenya and in swoop. Anyway, Romandani. Yes, and you may use so now make a career. I can't what you with the breath out your own last year. So, Ghana for Metremo, and of some people. Say, I'm pastor to the Ghana for every easy. Mumia Power Musotron, everyone. Martin, that's 0260196064 and 0260196065. Yes, Sompa 106.5 FM. Hello. Good morning. Good morning. Minia Ben Honorable Sompa Himaba Akupe. The patcho bright near because I fear Abusuka. Yo, bright Abusuka is some who are the Yenti one way. Yanko doing your way. Kita kan wende mame bo abaso ene djuma so a ye de bo my Ghana yeah that's it na mentia no ya zuma wo tema ya na bo carry cafe no lepeku e TDC eni honorable Alhaji ya kondo na menka o mun now onen sa voice kai Toyota voice kai asisia in 24 FS omuyikani e free system no yes rom car be an accident. VIP cars no. Me pacho omunya accident ana. Car no car papa. Enye car boni. Drivers need ya omu yusu car no. Ena omu yusu cars ni. Enu ena yese mushe na muni drivers for no kasa. Because ya kasa ye transport system no. Di na kasa etimi fa passengers ebuano. Na yesi mo mu kolo njene no. Mbwa enti yesromu omushe na omunye bibi emfanfa ho hwe ye boy excellency John Dramani Mahama abaso se oye listening government a oji Ghana itimamufo se ne taxes eda fuel so eni ade ombetime yi sa taxes no every so na fuel no etimi aba form edi ama Ghana for any drivers for ababi etwemu se nnume we antibida Mate, what time is so? Mate, now your papa no one on for more mine, no money. Mate Bemen, I dance 0260 196064 0260 196065. Hello. Cantamanto, Market Accra, Ghana, West Africa, the world. Nyamia dumia huye pa, nyami gusu eshire. Do pani team na mo boju asa, ne so so nyam kuna chepa. Apam Dadaa Bremponi Akosua Akosua mfumi no Akosua fa mo ti di ho na Nyankopon hira mpapa pa. Mame, me pa jaw am 2 minutes. We are time ni mame. Mame mba jaw you organizer oba abanga obi ado di picture. Natural chairman die. Mame da ho pese MPP mu. O bi natural chairman pa obi na ni afu. Oh wo die. I did not watch a jack on one echo. And I'm Baumia, 2028 president, the Minister. Mammy, both the cars, no. Minister, you are good, papa.
na nye tie me say cars no e fa ni past 7 ana street me e bia de mo so na ba young boys nko na cars no ana car no ye yefra brutiri no ya anya say yon kan ko no dem e me say minister of road say ana na ba ko nkasa na como nyanto boase na mo ntati mo say car we no ya anya ma no dem na ha no nyanti o de ko no dem ya o ba to boase boko anya say state no sunjin o kan tawa ko ba ana that's why I go to come pick up President Mahama and I go pay my sister or that fool tax that fool is going to year so but now the kind of radio to say on company a tour actual petrol so Mate Akafia what time no so 0260196064 and 0260196065 hello Neba chomi dia ben meshia ni was Sompa Ghana today. Sompa anya so tu me kwabena nifa ne nka me organizer. Ayo kwabena nifa me entie wa no pe. Sama ba ku sama wote. Ya ho ye pa. Se nya me asi oba ko ko rade nka onem kusa fonya onem ko gabuchi. Amen. Ye das. Amen. Alfa check se fama Dr. Mahmoud Baumi na mincha akenke se jombo din kam na sa chairman. Ma mi tell ko se ba tam plan kam na se no organizer. Mi tell me ushu. Kita kran kam mo organizer mi tell papa. Mi tell studio. Na mi chanya so jo fonya na. Na me de Kenya na didi ka me de ka fa ka na de na mo kan ho asan gatra ka no e fa da ba na ka wa nipa 8 na fa ka da pro e ho ne say I want sa tight na ka na no tight na ka na e ba wa sie no o mo be commercial cars na e say commercial car I want sa tight so de kete e na intenti e pa ka na ko be ka ran form e pa ka po to so e ke be ka ran form tight na o car no e de pe boni ko no mo tight ni nyina na car si kwa so e na boy form ka bia no ba to we kuli pa na ba de no so na jo ko jwa ku go fo obi aso ko pe do be diare aba e cha no mana o car no e so tight ni nyina car ko danger so tight no de to si bi mame cha o man fa ma mo ogu en ko ye abi bia say en na la o form e supposed to board in dollar na do personal say dollar no board dollar no board e also say petrol as a net dollar ba form petrol no board in dollar no be say Ghana bo na say don't the money Mahama and the body fit mo Ghana they would come on say ye lutu ni share no mo share Mate me da say otam na so 0260196064 0260196065 hello Sompa hima ben ye yes ni ya ba bi di so ho ye de ya mi adome ho ye pa me entie wa no pe me da se ma min chia mi MP honorable Makulu na no be honorable MC Agoo Sompa FM na min chia incoming chairman JK Dedewa and honorable Peter Akwesi Minister of the Machine and honorable Chief of Staff Debra mi chia na no be na min kan chia na 9 months juma mo ye ni chi kena yebo ma ba so kena bo mo ko so a isi Sompa hima let's say the communication ye ya disia nti ye mu be bana ye twafuma na wasine ye waka no kre na kire ye ba ase infotro na entity for to ni pen profile it does too much so all free to say here the count NDC for ye sit to say the aid for enye no man pen ye I don't know the kind of communication for the mom if one dey nim say for ye ton memo e taxes factors near 3 taxes and $1 to the city and a jama so you offer this situation you okay say a company Akosua Agoo Aboagye na dollar boy dey na for boy what kind of life is this Sompa hima no what show ma dey the communication no mo amount for it ben say me ka say me chi obi a me correct both because etra bi NDC for so ba omo be ka de enye no kore etra bi me ka say me correct a ye nye eno nye anopa no nye sa abochi na ye sa adwuma no me anopa no de obi a me ka ne bata duru awia no de ana abochi correct a man sa time we me ka say me de ya nipa ba ko pe na be ka say obi an kasa bi because me so cheche mu ni mu amini ye footro na ye di to me e don't too much and because mum ye no nyina mo ye guilty both NDC MPP nyina mo ye guilty was ade no eti na mama kwanza one thing about me ade bi ama be ke bia no ma ye mu hwehwemu
That is why I special. You are sure they be a mini abuchi. Get that so because the man who say I didn't American, my young research. Oh, and I'm make sure I did because I say I'm not paying food from it because you're not in. Over about so. I'm penny yet. I was say what she said. Over you with that is necessary. She be on the fire. Meanwhile, it's not my gun now. I'm penny Nanado. I brought near my wife here. I can. I don't know what you levy. Medase pa eben enti se dem make na no pa ne de ye kase ye correct ma Professor Bochi ba obetena se ye ni brain ye de ayesa enti mo amoba na ma correct mo am ho hello manya kosia me no nya adwen pa ko enne ba ko chada ye kase me no nya adwen ta yes because we ba be trying to or be cat me nya so na tell you no akase no say no e to we obi cha so nka no Mebacho adwuma no nyo na obekye ye policy ye de ye policy ne say anopa no obi abekye na dwene eti wo beka wo de ye correct wa ha so what you say the oye correction no ye Professor Bochi eti na ye time ni so ye de 10 minutes na ema mo en na wo nso a wo beka no nche se wo de na wo beka na ye no kore en na meka se mumie no nyina mo ye guilty both NDC and MPP NDC for batimi be chatro en MPP for so batimi be chatro eti sa correction ye jama Professor Bochi anopa no de obi anche na dwene se de wo beka e hye NPP for no MPP for so beka na enso ahye mo eti anopa no mumie no nyina no mo beka mo de mu wia na obi a eko memfa de wa ba hello. Me pacho me ma me ba na mehia ni. Akosua pacho good morning. Good morning. Nana mani ana. Nana ma bonete o yenko. Akosua me pe de me mbo wa baso. Extra me tawa to mu. Me mbo wa baso pa NPP for ba. Wo be ke de NPP for ba me ke. E de yo pray. You ma ku power over power. You ma e de di aku power. In someone when you say the cannot do and then you will say, Abano, one of us, and then you Sister, Obit you got the Gnaka, Miss Referee, Castle, the empty cheat, you know. I am right. One way to do on my pattern, one can tackle when you show, and one to you neck. What say, I will do it, you, what prayer, I will do it, choose you, now for you, when you chat saying. But also say, I am this in your trap, and not the me, and so one of the Bunapaka. And to one on my own to see for the Bunapaka of Chinaman. Oh, I try what you do, how I say so. Oh, now, if you want to make the way, no one of the son is there. Yes, just one on there, just one, I have 2 1 year. Now, you have to pass to the Martin. My own father to talk president, I could father. Now, men want that about Indian people who are what you must claim for to get every plan for Medase memfa nipa mienu na memfa frefo no mrewie ye hello me ba chobi ni abena mehia ni takwe masamba wa man ka TV masamba enti na me pese wo focus on henti kan wo de na obi nso meka ne de na time na so mate ya ni shari ojuma pa o ye nchi ake to and this is question na mi show me na ko mama ku to mi tumi ani nya fa ani je no mo fan ye tuma ye communication officer Adwoa Asama or call communication officer statement because Asama for because of do Asama and Asama ji apo ba into me pacho mo tuma na constituency organizer oba e so constituency ya wuta mo tuma no ba me come asenso ida kusa they catch me 24 say obi ebe ka say we amemo like touch ahead we know omo fa 11 13 times that maybe the patch omo boa and before they start for Ghana just up say kai the bar tumo ti catch am mama ban say no say or 419 it me say me pay for to say kwamfuna 13 times you 11 yen fan ba enne en fa ba ochna na petula tax ne also out be you know and you be poa ama timofo and watom the das na me sha ma ban mate yeda se ABC okasa fi abede me fa de otwa to hello good morning mido on to say nyame ado me ho ye pa ye ukunu Mr. Nokurasa me kasa frita so ba bia ha wakunsi ejina etutu no po Nokurasa ma mintie wa no pe Nokurasa una utwa to nti ma mintie o container na etu abwa no bu mu no gate na no na migina
and also come with Juma say me introduction say baby am jinani. Mami chief for staff name in penny food na. Obapa. Chabani nya bam papa. And come with me credit at the free radio. Nana kuva do so send mo jai. E cost of an wo kira wodi mu ko munti. And no be say petrol club boarding $10. Kepe eno $10 ebe kosoro dan se petrol be ofom. Obe petrol 1 liter na kuva do so near 23 cedi. Apam boni krono a man peni a no gina konya ho sin Ghana fo. Enya ban papa na aba. Enke na smartphone na monya mo dey free radio nka monya. Na na ma wa nya radio free. Enya ndi se ban papa ba yen se papa na wa bra ba se senti no watimi free radio. Ye me ba ba na ba so. Se ne so we omo yen se na ba bi a ekọ no ometimi ate so amaye. Na ne tutu ye pa no omo nkoso antoto na nsaka na omo de Ghana ekọ no omo fa Ghana enko obi nto aso me dance pie wo na wo chat wo nti me dia ba wie yes abre Adwoa Asare ni Apam Dadaa de ye kodwam taw na na wo twe ye de Sompa Rhapsody na ye de atro so e de free Sompa 106.5 FM Accra na etimi akoyie pa nti ye client service line ye de ye adwuma no pese frɛ Sompa Accra bibi how wo frɛ ne ya amfa ye be frɛ wo back wo be say wo send message e wo WhatsApp e ye 053-188-6216 053-188-6216 na bibia akoye Adwoa yenkwe anope ye de aseda ema 21st clinic the sciatica originator the sciatica pacesetter say ayarsabia ne Ghana ha ye kana ubowura ho no wankasa be unse se be nya no keke na mom ye kire se yade bi etete won Fabra 21st clinic wo mehwe aye ho adwuma e de ama yare bi ayesa na mom no ade ba ko Ghana ha oboso a edi e banipa adwene mu kane eye 21st clinic no eye sciatica se wo to asintini no etwetwon eye wo ya etoda kora nanante aye den e de ama o mepacho 21st clinic ene ye kamfo e de ama branches ahodo beburu dunum Ghana half na baby ya to apete Accra Tantra Hill Runabout tema behind Roman Catholic Church kaswa ebi ho Kumasi Sunyai Techiman Enkranza takura de Brekum Goso Obuase baby ya 21st clinic e wo honum enti baby a wo hye bia no ubetimi enya yen wo de free number si na tre yen wo baby a woni yen direct wo ema wo enko ye office ho number no eye 0503113111 0540311311 0540311311 eno eye 21st clinic number ena mede amawono time herbal mixture eye etridi edru na eduro bebre na we adwaman so na mum de Ghana fo nyina di ho adanse eye time herbal mixture wonu ato untimi ni di honam ye wo ya de bia complaini enamiti enamemfe enamamati na mekon ne nyina eye wo hawo obu ho no asa wo hye de no asa wo de no wankasa ho hye de hu wa wonyare nso wonte apo eye malaria na eye wo saa ana fever ho symptoms na ahase eyiyi wo nipadua ne mudia time herbal mixture ne be kanfo ede amount ene ye what time HH mixture ene ne capsules eno no se wo ohaw danka dwonso de odwonso na eye wo de wo nanka wo ho adwo safe form na nso obu ho no ma wo dwonso a wote ya wo papa ye kanfo time HH mixture ene ne capsules ne bi ede amount immune system no na ye weak up bi ne no nom ebeboa pa pharmacies herbal shops baby ya to nro bi ya obenya bi ato 0244 417 669 0244 417-669. Asamna na Adwoa aboso no. Na etoda obetumi ato eduro nanom na yare na anko. Wan hwa de behye se eduro ni na enye. Nenso me de behye nsu a de nom eduro no. Se yetopa ye na ade nsu biara na nom ya. Ene ese tie bia yare besa so akoyem bio. Titru ne typhoid nom ene na eka ho. Na se wo mpese obehia enyarewa ewo nsu mu de a. Nsu e so nom no. Hwenchen se ya twere ho kasa na kire mineral water ene ne nsu papa se sachet mu de no ana de won to anketo ne akese mu no uhia dispenser na ne nyina eye nsu kro na ya danda so no a back hospital wo ma chipe e won kran taifa e na wo mo wo enti ayiyo adwabo bia ase no ya na de kasa nsu na som 0206 469 430 wo ma homa no obi no mo nsu ni wie e ma hohoro ne nsu no mu
ansa na wonya adagye agye akonwa na wadidi ebi nso didi wie ansa na wanom nsuo ebi nso didi ekura na odi nsuo epia no na aduano ya wudi adidi ye papa enye de ebewi asa akofre yare abrewo ene ntini yetime de yensasi yembo na yesechire yese aduasa e ka kire se Hajia special local foods eye aduane papa fie ne wona boche ase na uhunu ye nne otutu wani e uhunu wo baabia no Hajia ye de hu no wo ye ne papa pa betie no wo kan de ababie anim wo kan banku ma wo se banku ni saa na dokono enkrade wo twini nyina mu ho sampa Hajia ya de na ye frɛ papa bi aka ho enti ohia bomu ene na aduane a kɔ Hajia ho aduane ankwa agu ho kɔ Hajia ho na wonom ye ka international continental nom dishes na wo ye no nso de ka ho ena afi wo san ye delivery nti ba bia wo bia na ehia no so obewo so na homa eni gina na ye de atoa wo 0246 359 921 0246 359 921 or Instagram or Facebook or TikTok we are seeing na pana ye nenam so no wono nso wo ba bia nti wo frɛ no a eni gina na ye deliver waduane wo si die aduane papa na wodi won kwanna no amen die aduane papa wanya nkwatente na nso ye fiada nti Hajia beba be chiachi mu nyina eti we die Apam Dadaa ne Adwoa minim so obi wo ha mo pese mo chia na afi Sompa Rhapsody ene topic na ye beka na obi antie eno ye ka sika ho asem ene ye ba ye suban ho okay se wo mreye bi a wo pese wo jai na wontimi a ene program ye ma oti ba bia a wo ye wiki bia area bia e bebo ba wonim se sa de we nso wo anyai a there is no way so be fulfill destiny wo ye day when eliminate that there be wo wonim se eno ne wo Waterloo no correct sa weakness no ene wo edi wonim guase be ba one day e de wo form bobeba one mre ye no o sambre ye no how to deal with it no and tie Sompa Rhapsody and how to overcome a negative behavior wow jitum say ade we die mia metimu se me wo ka me ho be tomi enka masum be dwum enka menya de gie no eno na ye bedi ho enkomo na akiri ya ma tie fo kwa na omo so afre na ba bia wo ye area bia wo hia mo no na ye de futu amadwo afa greetings ni bra eni ma yenchi awiase Donald Trump okay na memfa happy birthday ma Jaden Blankson Boating Gateway School Complex ewo Akosua CP eho na Oko school ne no wenya 9 years enti erade insha papa o mame eni wunua no nyina se wo mo edo enti Jaden Blankson Boating happy birthday emi se de aka ne de ye de besi ha se comment sapila tune so de fa ye Facebook page no and omo ba ho pa na ye Facebook ne omo ba papa Facebook page one ye nua comment sapila 2 aka 2029 Dr. Baumia Bedi president and was NDC resetting pioneer Apu even Ekuadonko can perform more than NDC 100 times. Kudos to Hajia Safia Mohammed, Nes NPP National Women's Organizer Hopeful, and our Seth Ofe, Nes Amasamai Constituency Secretary Hopeful. Where your comments are pillar 2 and on also a day a buy inti. You better a for say. Sambre de ye de Sompa Rhapsody. Any day but Sompa Rhapsody we pena second service Prophet Dr. Kofi Oduro no so aba na ye de Sompa premtobra kase bono aba premtobra kase bono ewie pe na afa ya to so na ye de Sompa delight ese de adwa abena ka no pese meka Sompa delight mehu ka